nubundi wamwirukanye uri kumutinza hariya uri mushaka none ndamwirukana je ndafise ijambo muhiri wanje safari yarajera ndakaswe sohotse giheki rero bancakiye ikibanza c'ishuri kandi kiri hafi yawe ariko ndashaka nze kuba muhira abariho niga nta urondera kwiga hafi yiwanje bampaye ikigo ariko kiri hafi no ngaha muhira wawe narumviriye iki Burundi no kuri Burundi bigisha neza wowe nawe rero none umuntu ntatera imbere muri byose rega mba nkeneye kumenya n'ikindi gihugu ngo bigisha gute kuko kuguma mu ishuri hariya n'ubundi kandi bampaye ikigo ngaha mu Rwanda urumva byo babigoye byose kwese ukaraba mugabo je ndazi ki Burundi bigisha neza harava y'aba docteur beza aba professeur ngira okay ni shwa yawe mugabo jewe no guhitiramo kuguma i Burundi ariko niba par chance ngaha hariho byabaye byiza waza dore ko baze n'iminsi utari mu Rwanda ahubwo nayenzi ko ari wowe bihita bikunda nayo bundi nashaka kwigino byose ndabihereza ino hamaze usuye mu Burundi haciye iminsi mugabo gerageza nta ngorane none ishuri waribonye riri hafi no muhira iwawe rero nari nshaka kuza kuhaba muri je kahise iwacu yego umunyarwanda aricaye aravuga ngo amateka arisubira none na je ndabibonye ko rero kubera nela uri mu byaranje ndagukunda urabizi twarakuranye ubuzima bw'iwacu urabuzi warabaye muhiri wacu igihe kinini ubu ndafise problème wanje Joy petite sœur uramuzi ngene tuzirana urabizi ko kuva kera agereje we nawe ebwana ari rusinapanye mu minsi yaheze narigeze kugwara hamaza muhira kumfasha akazi nyene nk'ibisanzwe hamacarabana yanka gutaha n'ukuntu muzirana ubu murabana mu nzu titi imagine Joy kwanka kuva iwanje ashaka kugumiza kuva iwanje turabana ukuntu nzi ari icotsi buri kanya bari guteza induru ubu murashoborana muri ijyanze ni birebire nela okay sino kubarira byose ko nzigize ikirara ubu umugabo baramworoye igisuma ikirobezo ibi ni mwizi regurago ubu rero nyene none biragenda gute ko nzi nanje nje hari twese umva ijyanze twoyiterura okay ntubifate nko kukwankira kugenda kuba muhira kwenda kukubwira ibibazo Jefferson na Joy mugabo ugenda ukiseye ariko jewe ntago meranye neza n'umugabo wanje ubu dusa nkaho twavanye jewe ntago ndi muhira neza ntago nguma muhira bisa handi hantu ndiko ndaba ni wewe washika ukiseye ukaraba kandi kindi uzogende umeze nkaho nta kintu kinuzi uzogende nkaho tutigeze tuvugana wewe nyene ugende nk'umukobwa mukuru urabe ngo hari ihe situation ndazi uzobivumbura nawe kandi uri mukuru urukurumva impamvu ndiko ndakubara ko ntari muhira hari yo Joy nje ujya mukobwa turazira nanje urabizi ko niduhuze rero nitujamo hariya turaguteza ibibazo usange noneho n'umugabo wawe abifashe nabi gusa ndumva wanshaka basi uranshakira no witekereza ibindi byinshi kubera inyungu zawe canke kubera nyene icugambiriye wowe genda ushike muhira nyene nk'umuntu w'umushitsi wowe wikurikiranira amasomo yawe wige mugabo uzoza urandabira nyene biri muhira erega sinoguhisha sinoguhisha Joy yarantaye mugabo ngo oya n'ubudere yaratevye
kuko muzi ukuntu yigize ikirara mu muryango nta muntu bahuza ahora yagiye akagaruka amajoro igitondo. Ubu rero jewe naravuye kugira ejo n'ejo bundi tutazicana hatazavuka problème ya danger ndavuga reka mbe ngiye hirya ndirira Imana ntakira Imana bizira umunyamahoro kubera harashitse numva umutima wanje ugiye gusandara ndavuga pas possible petite sœur arashobora kuntwara umugabo numva nyene ni ibintu none jo none ubundi wamwirukanye uri kumutinza hariya uri mushaka none ndamwirukana je ndafise ijambo muhiri wanje Safari! Yohereje ndakaswe. Sohotse igihe kiri. Wowe akazi kazakora ndikukingurira umuhero rw'igihe yagendeye. Menza byakazira. Shari! Chuchupi! Wasanze byashiriye kokosi! narabigerageje mubwire mama wawe mubwire ko ufite ikindi kibazo aza kumutora mutware umugabo wanje ni wafise ijambo muhira naragerageje kumwirukana Joy umugabo aravuga ngo wewe usohoka ugende ndira byumva ahubwo ndatomboye uzogenze unandabiraho bishitse ko bateretana guteretana barateretana ko navuye bararana no mucumba yego ivyo bintu ukavyihanganira uzi ko ufite inyama ikomeye ufite inyama y'umutima ikomeye ntubaho narahezagiwe nyene je ndashobora kwikarumamo gakenya mugabo niyo mpamvu nanje nakwebye ntari muhira ariko wewe uzogende ushike muhira ubabwiye ko uje nyene kwiga baravyumva nutanahansanga ubaze Jojo ari hehe ntuzoyerekana ko ari ikintu kimuzi kibazo cyatankoroze mu mutwe urabizi je ndiko ndavuga situation numva baye nyene nk'umuntu birumvikana n'ukuri uvye umuntu uramuhaye indaro ngo nuwo muvukana akarenza akagutwara umugabo ahubwo naho urihangana none ratiti margine ko ari Joy murumuna wanje wansenyeye sindi muhekwe murumuna wanje birumvikana shere wanje ariko ihangane cyambere nuko nanje ndahaje ubwo nzakurabira igishoboka nkubwire gusa nawe mana umushakira ahantu aje kuko uri yabaze kubimara ntabwirwa ngo yumve sivyo nuko umwihanganiye banza ari yamaraso nyene buvuga ati turavukana nayo ubundi birababaje n'ukuri birababaje gusa nyene ngerageze nanje ngira iperereza kwanje ndabe ko ndabibona kuko ndamuzi uriya n'umuntu mubi ahubwo urihangana Oui, Jojo bite umeze neza Kenda mahoro bidashima Imana mwebwe nanjye ni sawa sister sameza tabasi urabona ari koroherwa ari koroherwa ndabona ubuzima butangiye kugaruka cyakoze mana yanjye ibi bintu nabyo byaguteye stress ni ukuri ni ukutubabarira ahubwo njye nategereje ibibazo kumureba naraheze Jojo rega mbafite akazi urabizi nta mukozi mfite hano nkorera rero ngerageza uko nshoboye kugira ngo mare aho ngaho mbe ndi na hano bikanga ariko
urabizi nanjye mba ndi muri rwinshi no kuri ntabwo ari umutima mubi. wenda usibye ko wagize amahirwe nkaba mpari ubwo sinzi ko mpari kuko n'icyo bari gukurikira umuvandimwe akazi yego kuwacisha muri ukaza kumusura. Ni ukuri ndagerageza Jojo kandi ni ukuri wumve ngo ndagushimira. Ntabwo nari nzi ko nyuma y'ibintu byose yaba ari njye nagukoreye yaba ari mukuru wanjye wagukoreye wari kwitanga ukavuga ngo uramurwaza nk'uko kuntu ameze. Ni ukuri ni abantu bake nibo babikora cyane cyane. Rega n'impamvu nanga kuza aho urabizi nta nubwo yakishimira kumbona. Urabizi n'ubushize nzatwara bipfuye kuba naje kumureba akadagishaka kundeba. So nagomba numva rero natuma duteza akavuyo aho kwa muganga. Ndavuga kambe ndetse nyine mu akanya nawe ubwe abanza yitekereza. Basi ibiryo njye mbohereza yemera kubirya. Shamba harya ibyo byose wohereza arabyakira kandi bishimye. Ahubwo Jojo mbabarira ndakwinginze ntazigera amenya ko ari njye uba wabyohereje kuko uramuzi amenye ko byaturutse kuri njyewe byaba ari ikibazo gikomeye. Oya ndamuzi ntabwo namubwira ko ari we wohereje ibiryo. Nyine ngiye mubwira ko twagemuye gusa ntarinde bandashaka no kwitaho ntabwo najya muri detail ngo mubwire ko ari we wabyohereje. Noneho yaje uherutse kumukorera yarayinyoye akajya ambwira ngo wakoze washyizemo umwembe mwinshi ngo nkunda umwembe ngo ji nyinshi ngo ndayikunda. Noneho nakubika ukuntu atari njye wayikoze ari wowe wayikoze. Oya nta kibazo Jojo n'ibyo ukora ngewe ntakubeshye ndi mu mwanya nk'uwawe sinzi ko nabishobora. Ndabizi ko mukuru wanjye yaguye mu kihe cyane nanjye ubwanjye nisize. Turi impamvu zituma zaratumye utishima zaratumye ugirana ibibazo n'umugabo wawe. Turi umwe muri izo mpamvu ariko ukaba ukomeje kudushyigikira. Ni ukuri Imana ijya iguha umugisha. Oya muri iyi fi tubariho gufatanya tugafashanya ejo bundi ni wowe kandi nta nubwo tuba tugomba kwibirega mu mitima. Icyiza kigomba kuganza kandi mu gihe umuntu yanasabye imbabazi kugira ngo uce bugufi ugasaba imbabazi cyangwa ukabona utahemukiye umuntu nyine umutima wawe ukagaruka ukavuga narahemutse. Nicyo cy'ingenzi kuko hari n'abantu bamukorera umuntu ntibumve ko bagushije kandi rero byararangiye kugira abavandimwe nge nawe. Sawa rero ubwo nimugoroba ndaza kureba ukuntu manyura mukomeze murwara ubukira. Aho ahubwo nawe kuraje komeza urwaza akazi no byinshi byose. Claudine ni ukuri murakoze. nta kinkoze ngize aba ari inshingano zanjye. Ahubwo turagenda hari ikintu nashaka kubaza. Hari ikintu kare ntakubajije kandi ni ingenzi. Urabona ubukwe bwanjye na Ben nibwo turi gutegura nibyo ndi kwirukankamo. So rero urabizi ko Ben mwari mwamwohereje nyine mu kazi. Ntakubeshye njye ndumva binteye ubwoba. Gute? Urumva nyine Ben yagombaga kuza ku itariki 2 none ubu tugeze ku itariki 6 ntarazi. Urumva ntakwiye kugira ubwoba koko. Okay, birasa nkaho amakosa ari njyewe wayashyiraho ntabwo ari Ben wayashyiraho. Na telefone ntago mvugisha nitaba telefone ubundi ndo kutahangayika koko. Ben misiyo yari yamujyanye bwa mbere
yaciyemo yarakoze igenda neza rero mpita mwohereza ahandi nahise mwohereza ahandi ariko vuba aha ngaha arabagarutse hano mu Rwanda. ahantu se wamwohereje bituma atanyitaba atamvugisha ubwo ni he? Kundi twavuganaga njye nawe hagati yanjye nawe hari harimo communication ariko kuva namutegereza saze ntabwo telefone iri gucamo nta connection mfitanye nawe kandi hari ibintu mba ngomba kuganira nawe mbere yuko ngemeza ko tubikora cyangwa tutabikora cyane cyane ko bizi ko turi gutegura ubukwe. Ni ukuri rero niyo mpamvu igihe numva mfite ubwoba pe. humura pe, izo mpungenge ufite ndazumva kandi ubukwe n'ubw'umuryango nanjye ukuri kubitegura nanjye niko ndi kubitegura kuko Beni ni murumuna wanjye. Icyo nakubwira cyo kandi nakwizeza cyo vuba arabagarutse kuko ngiye turavugana bitewe nuko aho namwohereje na ahantu hakomeye cyane, telefone ziba zifite amasaha yazo kandi amasaha yaho ntago ahurira nayo na mu Rwanda, igihe bo baba bari maso twebwe twaryamye. Rero I'm sorry kandi ndabizi neza ko bizagenda neza. Humura reka kubitekerezaho cyane. Basi niba nabagoye waza kumumbwira akavugisha n'ukuri ndahangayitse. Nawe utekereza umaze iminsi yose iyo minsi yose utavugana n'umuntu. Ndabyumva neza cyane. Ndabyumva ahangayitse cyane ariko icyo nzi cyo nuko nzi ko biri buze kugenda neza. Kandi ntabwo ari butinde cyane kuko ngiye turavugana kandi ibyo turi gupanga byose ni umuryango wawe n'umuryango wanjye. Rero nanjye nashimishwa nuko nabona mukuru wanjye afite umugore nkawe uzi ubwenge umuhangayikira. Ibyo biranashimisha cyane kuba wamubura warangiza ukaza kumbaza. Ndabikunze cyane kandi icyo nifuza nuko ugomba kuza mu muryango wacu. Rero no kuvuga ngo Beni ndaza guhamagara umuyobozi mukuru ubona namwoherejeho amumpereze Beni tuvugane ariko vuba ngara bageze ahangaha sibyo? Usura nshaka wiki. Ako nakubwiye ngo uzongere kumpamagara. Ngokwisi. Njyewe anje nk'imbabazi. Never. Nuze numvije. Nyuma y'ibyo wankoreye byose uragarutse. Uribuka ukuntu wansize wowe none urashaka ngo dusubire? Oya umva ubizi ndagukunda pe akora amenye wasize ntwite uransikura agenda ariko ubu nibwo wegutse kunsaba imbabazi kuko kimwibagirwa. Ndakumva ariko warahemutse. Ese basi ntabwo ujya utekereza bwa rimwe ku byo wakoze? Nukuri mbabarira ndakwinginze mbabarira. Okay. Ndaza kuza kubitekerezaho. Basi wanasaba n'imbabazi. Ibyo uvuga uri seri. Wasanga ari bya bindi byawe nyine ushaka kongera kuzana, ushaka kuza kuneza ibibazo nanone. Nakwizera gute? Ni gute nakwizera ko utambeshya nanone?
Okay, sawa. mu rugo turaho abizi sister nyine ari mu bitaro ntabwo arakira gusa nyine Jojo abizi niba ubona muriho njye mba ndi muri ka kazi kanjye nta n'umukozi mfite muri ino minsi ahubwo mana yanjye ni ukuri umuryango wanjye ndawushimira cyane ntabwo nari nzi ko nyuma y'ibintu byose twagiye ducamo nyuma y'ibintu byose twagiye dukora mwakitanga kuri famiye yacu ugeze kuri iyi oya ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuryango ni iki ubu twabaye amaraso ubu turi bamwe ahubwo ari icy'ingenzi ni uko tugomba guhuriza hamwe imbaraga tugakorera iterambere ry'imiryango yacu yewe no guteza imbere igihugu cyacu rero ese kubera iki yatinze kwa muganga ni iyihe mpamvu ni kubera iki yatinze kandi nawe yari umuganga muganga nyine